Denka ima. Znači, danas će da biti distrekt na svoj uzorak. Aha. Hoćeš ga? E pa sad ćeš ga čuti. Di si, Denka, klempavoga uha, kiša pada, a ramena suha. Pripremi se za brzi dis, idemo strušit Denku u lizic. Znači, čujte ovo Denka, neki negativac, može mi samo da poliže muda. On ima muda, on ima jaja, mama mu je kao neka klada. On ne došao govoriti dok mu se mama preserava oko čoška, mama mu je imala debelog joška. Znači, on meni še tu zapovjeda kad ga maznem teglom, otiće mu med u glavu, ket. A Denka malo peče uša. Pogledaj se uši ovak ima ding dong bakne. Denka je negativac, ali margaritac. On ima margarina kuda mu je kava kao ima klempave uši ko slon, mama mu je kuda je veli konj. A Denka, te malo boli? Aha. Hej, Denka, ja sam Denka stoka s ovog mama dana na džebocu ko stoka. Aha, Denka, jer ti je ovo trebalo? Uze sam jer ime i si sjebao. To mama je salama, to je tata salata. On se bruka ko muka i debala štuka. Aha. Kad mu pada ko salama i ko luda mama. Aha. Kad ti glup ko stup. Ja, ja sam. Denka, nemam ni za džeparac, nego mrtvi parac, nemam ni za mali džeparac. Denka. I mama mi je salama, tata salama, on se bruka ko da luda štuka. Aha, ja. To je te od ovdje i post.